aho uba ugomba gufata ibyemezo bizagera ubuzima bwawe bw'ahazaza, ariko bamwe nyine twangiza icyo gihe, abandi ugasanga n'igihe ufashe umwanya then distraction comes in bro. Like uravuze ati ngiye gufata umwanya niyiteho, ushyize ku ruhande abakobwa wenda se cyangwa se no kubera tutaranacamo ugerageza gutereta ntibikunde, mani barabanga sometimes, barabanga umufite nyine ubwo byaramuhiriye kuko nyine ashobora kuba afite ibintu bizima, kubera ko cyagiye urimo ushakisha wiyubaka. Turabizi bano bashiki bacu, ntabwo nshaka kubibandaho cyane, ariko nyine bashiki bacu bakunda boro nyine zuzuye kabisa, umujama wiyubatse. Umujama iyo ari stede ari kubaka ibintu bye birangira, man, ushobora no kubona some babies are rushing after him, man. They want to get him because he's a great guy, man. He's focusing on himself. That's why you find that he's even dissing some of them, but it doesn't mean the guy is even handsome. And how you can work on their behavior, their attribute, but they cannot know what is inside of the person. You can be here in a person, flesh and spirit, but man, your mindset is away from right here. So it is different from what we think and what we see.